Je, unajua unaweza ukatumia distro za Linux bila kufanya installation. Yani inamaanisha kama unahitaji kujifunza au kuona jinsi distribution za Linux zinavyo operate, jinsi zinavyofanya kazi, either unajifunza Linux na uhitaji kufanya installation kwenye mashine yako, unaweza kulani Linux kwenye browser bila kufanya installation. Cha kufanya, njoo kwenye hii platform inaitwa distro C. Unaweza kukuta hapa, unaweza kama unavyoweza kuona kuna distribution kibao tu za Linux kama Debian, kuna Ubuntu, zipo nyingi. Kama tunavyojua Linux ina distribution nyingi na unaweza kuchagua yoyote unayohitaji wewe kutumia. So kwa mfano mimi nimekuja kwenye hii platform, nitachukua distribution ambayo ni Ubuntu na nita click version mpya kabisa ya 26.04 na ninataka ni test. So baada ya kuclick itakuletea sehemu yani kama una connect hiyo server yenye hiyo operating system na italani kwenye browser. Uhitaji kufanya installation yote kwenye kompyuta yako. So baada ya kuichagua Ubuntu, kama unavyoweza kuona itabuti hapo kama kwenye kompyuta. Yani itabuti kama vile unavyokuwa umeinstall kwenye kompyuta, yani hamna tofauti kabisa. So kama unavyoona hapa tayari imefunguka na ina function zote, ina kila kitu na application zote. Okay, hapa inanipa option za kuchagua lugha na setting mbalimbali. So kwa sasa sitazifanya, kikubwa nilitaka tu kukuonyesha, so sita focus nazo sana. Nita cancel ili tuweze kufanyaje, tuweze kuweza kuiona ndani ikoje. So ni kitu kizuri kama unavyoweza kuona, application zote zipo, yani imejipanga kama vile umeinstall, yani unapata ile test yani ukiwa na Linux kwenye mashine yako. So kama hivi application zote zipo, kila kitu kiko sawa. Hii ni nzuri kama unajifunza. Sisemi uitumie kama kwenye unavyotumia operating system nyingine, lakini kama unajifunza basi hii ni option nzuri. So kama unavyoweza kuona terminal hii hapa inafanya kazi. Kama unavyojua kwenye Linux tunacheza zaidi na terminal na sio hiyo interface ya kawaida, tunatumia terminal. So kama unataka kujifunza command mbalimbali kama hivi, terminal inafanya kazi vizuri kabisa. Yani unapata ile testi kana kwamba umefanya installation, lakini ni kama unavyoona ni kwenye browser na hamna installation yoyote niliyoifanya. Kikubwa tu ni uwe na internet connection kwenye kompyuta yako, ndio utaweza kufanyaje kuilani hii platform. So naona ni kitu kizuri, nikaona ni share na wewe. So kama unajifunza, hii itakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye Linux. Unaweza kuchagua distro mbalimbali, so Ubuntu tu zipo nyingi kama nilivyokuonyesha. So unaweza kuzitesti ukaona, yani kila kitu kinafanya kazi kana kwamba umefanya installation kwenye mashine yako. So hivyo, so kama kuna kitu ulitamani kujua zaidi kwenye hii platform, niandikia hapo chini kwenye comment, then nitakusaidia kukifahamu. Okay? Yeah.